Imam Buharija rahimahullahu ta'ala prenes fit an Rifa'at ibn Rafi'. Što velit kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Velit eden den klanjavme pozadi pratenikot sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamida. Wa pratenikot sallallahu alaihi wasallam otide na ruku, pa potom stana od ruku reče sami'a Allahu liman hamida. Faqala rajulun min wara'ihi. Eden čovjek pozadi pratenikot sallallahu alaihi wasallam što reče Rabbana lekal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Koga go završi pratenikot sallallahu alaihi wasallam namazot, kale menil mutakallimu, koji zboruvaše vo namazot, koji go reče ovo zbor. Fa kale ana, to je čovjek od reče jas. Pratenikot sallallahu alaihi wasallam velit ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha. Veli vidov повеќе од 30 мелеци што брзае кој да го пиши побрзо овој збор, што го кажа овој. Видов повеќе од 30 мелеци што брзае да го пишет овој збор како награда што го кажува тој. Не треба да се остави ова.